Bekungumake lobekazi ashikashika alwela kungalingani lobekabuye futhi abe ngumkanjibovu kulomkhakha wekujabulisa netekusakata. Lawo basondzelene naye tihlobo takhe tichaze lo mkanjibovu kutebonzatseli kube Tindzaba Kuli Roberts ngendlela letehlukene. Ushone evikini lelengcile kanzi kulabo labamvalelisile kufaka ekhatsi umngane wakhe Christella Kananda kanye namkanjibovu kutemculo Yvonne Chaka. She was an unbelievable force in the South African media industry. She may be gone from us right now, but can definitely never be forgotten. I used to say to her, "You don't love me, uthanda uBrenda fast." Athi kaloku ndiphuma kwalanga ndizathi ngamthanda uBrenda. Ndiyakuthanda because utshata nogqirha unemali. Roberts wathola ticu tebuciko iBachelor of Arts degree eNyuvesi yaseKapa wase ungena kumkhakha wetebunzatseli. Noma bekamatasa Kuli bekatinika sikhatsi njengamake kubantfu bakhe Leon Ngathembela Roberts. My mother was the woman that shaped my sister and I into the adults that we are today, and she was the most important person in the world to us. There are countless qualities of my mother that I will always remember, but the two that will always stand out for me the most was her hard work ethic, as most of you would know. Indvunete kuthutha afikile Mbalula bekakhona naye kuyomvalelisa egameni lendvunete emidlalo nekukhibika nemasiko. She was not fake, and she was not afraid to confront difficulties, and when she knows she's wrong, she was not afraid to say I'm sorry. End of the story. So I think rest in peace, my sister, because you didn't leave this world with grudges. Kuli ushiye emuva abantfu bakhe lababili kanye nemtukulu. Uyishile indvuku ebandla. Kwangathi umoya wakhe ungalala ngekuthula.